ekubanda ngakhona ama players alwela ne jacket basho ukuthi lethi jacket omunye wathi angeke uvele ecamereni ufaka i jacket eliyasho lekhaza leli makanye ngibona ngiphethe bani lobuso mongarecognize ku Pirates na ku squad then ankeni ukuthi wena wazini kahle kahle yini oyazi empilweni ngiyadlala Grootman, please introduce yourself to our viewers with your name, your surname ne team abakade uyidlalela today. Sanibonani. Sibusiso Mxoyana. Udlalela bathini bona? Ngisondela kancane nje. Ngiyabanda ngizokufuthumeza mina. Ne? Yeah. Okay, so namhlanje overall performance yakho ne team yakho uma uyibuka nje wena ibinjani? Ashanga ngisho ukuthi bekuyigame grand because maybe sinabo ma 3 months singadlali competitive football besiloko sisijimela kuphela so ngal performance namhlanje angekho ngithi ukuthi ngehappy just ukuthi soba happy ukuthi simanage lokudlula through la 16 kumele sisebenza futhi. Alright. So kule game namhlanje ubani toughest opponent okay oyifacile namhlanje ubona ukuthi yabo lo usinikeza i tough time lo. Mina angayi toughest opponent. Angeke ngisho ukuthi beyikhona namhlanje. So wena impilweni yakho solo kwadlala ibhola lo wazi ukuthi yabona lo hayi mina naye vele sikhiphana inkani umuphi uyiwani Grootman yake ngijulukisa Elias Pelembe kuvethe akunika tough time awanginika tough time kakhulu. Alright. So manje uyabona isquad sethu vele bafana ngithi asibona uyayazi pressure eza lapha ya ngoba you've been there right so mawubhekile nje ever since siqalile ukudlala from ama playoffs until manje kule game esiyidlalile mawubhekile wena performance yethu we rate ngakhe ngathini 8/10 yeah. Iziphi izinto ongasishintsha wena if you were to be given a chance an opportunity ukuthi ube coach iziphi izinto ongasishintsha ukuthi icoach akumelanga beyigwala mele like sifesane egamini 11v11 wonke umuntu akumelanga acwayana kunakuthi abobani uphetha lenthina if ithina sesizongena ngama 8 defenders then sidlale ngama 2 attackers kusho kona ukuthi labantu immediate games ilose singekadlali because sibanika irespect nabo mabengena egroundini noma bebesaba sebeyabona ukuthi labantu shuthi si-threat kibo ila sebakhona khona ukuthi athi sibagibele ukuthi because labantu bathukiwe. Okay, so manje iliphi player elingekho ku squad wena officer ukuthi ngabe likhona lapha? Lodge bandla nkosi yami siyakhala. Bonile iBrazil yenzeni ngoneme marathon ezaba South Africans simfelile uLodge kahle kahle ne? Asimfelile kakhulu because overall uperformile lo muntu simbonile ku Club World Cup currently manje kule team ayidlalelayo impact ayifakayo so nathi si country sibaningi akusiyimni one ngisho ukuthi sibaningi esikhala ngayo and umehluko if bekukhona bokuzoletha la e-country bekuzoba maybe ama results namhla sikhuluma into engcono. Yeah ne. Alright, so wena imapha amagama ambalo ongathanda ukwasho from into ezincane ezibukeka kuwena ezingafisa ukudlala ibhola i-advice ongabanika yona ithini ukuthi anything is possible. Ungajudge ngebackground yakho ukuthi ubuyapi because nami bengisuke eBarcelona kungena gezi bengacabanga ukuthi one of the goodest ngadlalela team enkulu ngiphinde ngiyopela country so if you believe and uyeka ama negative thoughts abangani abakuphumisa endleleni so akumelanga like if ufuna into uphumelela kumele uthethe iphethi yalabantu abakushela into oyifunayo nabayifunayo futhi nabo abafuna ukuzibona baku professional level nabo babantu abafana nami ngelinye ilanga. Right, no ngiyabonga for isikhathi sakho Grootman. Bonga mina. Thank you.